very soon abiriki. Kutaka kuti one. Sina yazo. Wanga wanasika mshairi. Wala mposa wakia. Sakashi matishiko. Timia karwa nyingine nigiga. Simo masego. So inera pakambuma. Ti pakambuma. Ti mienye ligiga. Kaka. Kawani. Alongside mkoa city. Tada ushabai. Andikasika nyingine ka matishiko. Loke now. Andika mamini semakani. 20 minutes. Obuza abanzi muno wale bapuka. Okay, alongside Matmino. Ayo usadaro ka kamera. No slow ka kamera. Okay. What is it? Sorry kalmati lesidi. Yakalo ke pesa asikure kuda baba. Very sorry. Pesa asikure kuda baba yakalo. Indaba wena ikamera awujwayelanga. Very sorry. Awuyazi kamera ukuthi yini kamera. Mina. Ngasenza ngathi ibhare yangithi. Umele uvuke ungalali. Okay. Kamera. Sile yazo. Kabo sikona mkhoma. What fast. Mkhoma, makati mkhoma. Nakabalanza imali. Alongside the Molaya, akabala. Bacha batatu, basame picture. Ameno, you can talk uni waiting. But Miss Uzola say, team hedu tukuro one lot yoga. Kula pataka kuila le yoyo. Atika, ininda lot akushi one lot kusikataira kumba. Sikasi akutu bamu wakufunga se. But indata ikurota. Atika, ameno mkoma Molaya. How are you mkoma Molaya? Alongside Badminox. We are fine. Alongside Badminox. Yeah. We are watching this Sunday morning. It's in the afternoon right now. I said, yeah, I just want to sing one song before when they celebrate. We're going to celebrate. So one. Okay. I said, who can run the party? Let me. Oh, I said, hey, don't laugh. This is one minute, sir. Yeah, that's one. This is why I said Molaya. Yeah. I said Molaya Kelly. Yeah. I said, who can run the party like me? I said, this is Cool Kokoti. Kokoti. Alongside Mad Minox. Yeah. Only a number of Mad Minox in Zimbabwe. Original Mad Minox in Zimbabwe. This is a foreign in Okay. Yeah. All right. Tabula Gamuru. All right. Okay. System. Timu inganiko wanoti kuina kana kuruza asitomwa what is okay David German level Trikupi Kambuzuma section 6 new ground Tambabura. Yes I. 4x4 tukuda kutfara nhasi. Man face wangu big man level dear big man Mimi ndimani zia tadibha ka bomba ana bomba yesaya mfana wa Isaac angari kupi zia Canada outer Canada Amsterdam Toronto Ola awajwayele mfethu uthini Sikoko yeah see uhlele no Rasta no Rasta uRasta unayo uRasta yakhuluma ukazana mara simgunde le Rasta lo amela ngasimgunde asizakhuluma Rasta asizakhuluma akakhulume lo Rasta Sikoko Sikoko lo Rasta akayazi next 24/7 class ibhathu 24/7 uyithenge kuphi le bhathu $160 ngithi uyithenge kuphi Canada malini $160 amara cheap le ngithenge 500 eJozi 500 let's ngiyakutshela serious ka wona uqambela manga Clarks Clarks yeah kubona
Original le. Rasa. Let's go. Hola Clarks. Uzefaka esikhwameni angithi Rasa. Uzefaka uthi. Uzefaka esikhwameni. Esikhwameni. Ubona Clarks original. Clarks you prefer. Yeah, we are benda. We are Yabona le. Leo ngathi inyoka. Alo socks. Aya. Ya benda first. Lo socks ya benda. Original. Clarks. These are real Clarks. Ya benda. Makaga singekhethe Clarks. You know benda. Kana buti ska benda so is Clarks. Ayisi original. Ayisi original Clarks. Ifama shoe. Kana isinga benda so ifama shoe. Clarks no fana benda. Mira mola. Mira unapina video uchipiwa. Hapana ukiwa wawa. Ipa wanu wawa. Look, mna ubano wa cheti. Hakuna mna ubata kasi. Labantu bayashayana. Bafuna utshwala. Bazodakwa balali. Yabona abobhari. Badakwa labantu. Mina ningadakwi. Manje udakwa ngizosikakela. Uyabona? Uzokaka. Andituwa kwa vozingetera. Atidi mna nembeda problem. Giro ka. It's all about giro. Masara kushia wangu. Giro. Ngoburizana tokarata burizana mna. Shofet. Ani yasiza. Yakumbula. Ukumbula kuphi? Emakaya. Ukumbula emakaya. Lemakaya. Lothi na la bantu lomfethu wangu. Lomfethu wangu. Iyakumbuza mareta ka. Amareta kangwa. Mareta ka ufela.